pangkal, minum keras pangkal, minum keras pangkal, minum kempi. This is not a political campaign. Lagi lupa lagi pan permission ro nginum yo permission. Nanti lupa kata. Nginum yo. Kebor bebiang tinjau kebor bebiang. Siapa mau lupa ke? Bisa di Mentan minum porsu. Minum dan porsu pan mentan. Depan mentan minum yo. Depan mentan minum yo. Formal expression ini. Kayak kamu presiden wakil masyarakat. Kalau kata kalian kebelas itu as members of the party tinggi nilong aja, dia kata kapamla kan kebelas itu ya. Nhiều nilong dan educated dia kata ban suku ni kata apa. Mereka ni kelampuan hang banre si kino ki political slogan serani dengan penuh political issue ya kan ni. Ini isu abet ya kata ke awareness. Walau kontakan namar bangi ni ya dak lenti. Di media yang ni kento iwan penon ni ya ke ke penlong meeting ke parti. Ya halor jam kita pada kikan ai kita ki headline space yang ke balong berdai balong ki actual. Ki ai pan lagi headline di papan suku bakla kan. Tinggi wan halor kata kan dong rem pan pensyai bangi ya be hakan dong rem pengikiran ni kecisian ring saya alam bakla kan. Tung ke parti. Kamu apa? Kata belum biasa. Lagi alam bakla ini tu dai community kepada Pak Dadik Andre kajing peni ke SPC ba kami pa badawa man maaf presiden orang Pak ini ngimlah ke. Nama presiden orang Pak ukan kan ya baru. Kau ladap om, ladap. This is MCC.